Lo colloqui internacional titulat Lo patrimoni cultural immaterial de l'inventari a la governanza, apitat per lo laboratori ITEM de l'UPPA e l'Institut Occitan d'Aquitani, que esdevenirà a Pau e Billiera dau 15 dincau 17 de mai. Aquest rendepe, icat debat l'empare de l'UNESCO, serà lo parat de tornar sus une expérience d'inventari au cor de las pratiques culturales d'Aquitani.